अहानबदा मरोय बपाव नापाक तानरबा एमसुगी कांगलुक अनिगी मरक्ता पुलिस का मुकनबा यावना उंखतनबा हेंगटकले चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस थोमजन यावना मखा ताबा खोंजंग कया संसिननबा वारेप लौरे हाइना मणिपुर सेक्रेटरीट सर्विस एसोसिएशन चेक्सिनवा थमख्रे चाही सुद्रिबा नुपी मचा अमा फादुना बिहार दा पुननबा होटनरंबा अमा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन दगे फादुना नुपी मचा अदु कनख्रे इम्फाल दा पुरख्रे सिंजमई चिंगा मखादा आईडी थमजिलंबदा चेनबनी हाइबा लालहौलुक अमगे मियोय अनि यामलबा डिमांड लेटर अमदे आईडी गी मचाका लोइनना फारे चांदलदा मिटोपता एसटी सर्टिफिकेट पिथोकलगा जॉब कार्ड पाहलमले हाइबा युमफम यावदबनी हाइना जाफो बाजार अथॉरिटी ना फोंदोरकले अमदे हौखिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय मंगा थेंगनख्रे अनि फगतख्रे लेखिदबा अमत यावखिद्रे पोनी टीवी ने संदोक चपा नुमिदांगी पाउ मिडेंग ताब्रेब सिंबु विद्यासना तराम नोकचरी पाउ संदोक न पिजरी एमसु मसेल खतनरकपदगे एमसु गे ऑफिस सीआरपीसी गी सेक्शन 144 चलाइख्रबा मतुंग हाउविजम चलांबना लुचिंगबा एमसु टीम अमा कर्फ्यू थुगाइदुना संगसिल लुबदगे पुलिस का मुनख्रे हिरम मसिगा मरी लेनना चलांबना हाई लुबका मरी लेनद्रबा मियोय कयाना लुब नुंसीबा सादुना लुब थुगाइना होटनरकपनी कनागुंबा इमुंग अमदा मिटोप लाकपा मतमदा मिटोप सिंह अदु तांथोकद्रा नत्रगा युम्बु अदु चंगहलोइदौरिब्रा हाइना पेंदबा फोंदोरकली ngasi asi nakal animaki wari sanasi hainakibani adubu emsu thugaiba lakiba mioi sing adu ngasi lakidabani nahan एमसु की ऑफिस थुगाइब लापा मियोय सिंह अदुगे लेस पुलिस ता पिखत ख्रबनी अदुबो मखोइगे मथक्ता एक्शन लोखतपगे महुत्ता मयुमदा लाक्चरिबा एमसु की एग्जीक्यूटिव सिंह दा ऑफिस ता चंगहंदबा हाइबसे यामना लाइबक थीबनी हाइना फोंदोखे अदुना लाइबक यामना थीबदी अखोय कनागुंबा जिक लैबिरिबा पुलिस की सिनाव सिंह मखोय मखोय की पुलिस स्टेशन दा नत्रन मखोय मखोय की युमदा कनागुमी तो खरना लागा अखोय दमनि नुइ चक्रोन हाइबा मतमदा हाइरिबा पुलिस से युम्बुदुना चे थारो मतन युम्बुदुन ताथोके दोरिब्रा नत्रगना कनागि चंगदरो हाइबा वाहंदु जिक लाइसे नहान थोखिब इरांग दो लोसलकदा अखोयदा पुलिस सिंह दसु मतम चाना अखोय कंप्लेन तौजबने हाइरिबा निमितुदा लाइबा महिरोय नतबा अदुगा एमसु यावद मिसिंग अदुना एमसु थुगाइगेना चंगपा मतमदुदा अखोय मदुगी सीसीटीवी कैमरा दु उबा अखोयना खंगबसिंग दु लिसमा मी कुथ्रागा मंगा हेन बगली समा खखोय पुलिस पिजबनि सिनजगम दु ngasi फाव स्टेप लखोत पिरक्ते हाइर मियोसिंग अदु ngasi लाके हरमनि अदु ngasi लाके मखोय की पांदमदी एमसु थुगाइबा मखोय दी एमसु लेयरसोय लेक्टरसो हाइबा मोंग दी एमसु थुगाइरमबा अदु अखोयना नुंगाइजदोइदि लेरिबा लेंगा कापिरिबा मदि पुलिस ऑफिसर सिंग मखोय मिचंग चंगबरा एमसु थुगाइनाबा होनरबरा इन थुमुथत अब होनरबरा हाइबदुगी जिंगनबदु कोय लेंगदै मसि मगी तौबिगनो अखोय हनबल लैरोय अखोय अदुम खुंजिंग जंजिंगनि अखोय एमसु अखोय कन्दबा यारोय अखोय एमसु अखोय लाइसंगनि अखोय युमनि हायना खन्दना अखोय लेजरिबनि अखोय एमसु कनदा माखाताबा खुंजिंग मयाम जंजिंजगिनि हाइबो खुंजु थमजै नाकल अमरोमदा लाइश्रम रविंद्रो की टीमना सिंजमई पिसुम चिंगादा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोकननबा होटनरकपदा जनरल सेक्रेटरी थोंगाम बिक्रमजीतना लुचिंगबा टीम अमा लाक्तुना एमसु की मॉन्यूमेंट चंगबा यारोय हाइदुना चाउना बुंगनबा थोखरे मधुगी मतुंग इंटरिम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी ब्रूस बेबम ना हाई लेंगया नम यालगा एमसुनी हाइबा यारोय चलामबगी कांगलुकना म्यांमार अमदी इंडिया के तोंगान तोंगान बा नंबर सिंगदगी इंटरिम काउंसिल के मेंबर सिंग के मिंग व्हाट्सएप ग्रुप अमदा हापचिंदुना अनलॉफुल ओइबा मियोय सिंग अमनी हाइना मराल सिननबा थबक चथरकले मसिगी मथक्ता पुलिस ता केस अमसु लखलगनी हाइके
dengan PM ya laga look amagi member ni habia det aruga hariba government employee na MSU ki president oi baya de hariba si constitution da yaw de haina salam na hariba si puman la mani police officer na tra government employee kaya amana lo college le LLB tamli bani makoi na su MSU ki president oi ge haina claim toro le pak miyam na yagadra salam ba hariba miyo asi 2016 da get back toraga 2021 dagi NB college khundrak pam da lecturer oi na changbani fourth oi na lastram athok na 2013 da metric pass toraga 2015 da karamna graduation final year tamli bano 2021 da question na loba class 12 ki exam da private candidate oina lonja lon thup na July 2021 da promotion da pass tawra kan da 2021 da vice president ki MSU ki thopram libano mahaksi mahairoi ni hana ta na gui damakta tonga tonga da institutions da ming paksana chanchila kan fake certificate kaya ma sema kan sana suna da ba mayam ma ulakan da koi gi multimedia gi mana admission to gi receive pura kan mahaksi graduate ni haibani ke dong da yaroi Paumi Singa Unabadu Interim Council ge President Laishram Rabindro Nahai Hosek General Secretary Oriba Thongam Bikramjit Masabak na Shahi Tauduna Che Tharaktuna Mamang Chahi ge December da MSU gi Oiba Wafam Khanasi Haina Kaurakibalei Aduga Hosingna MSU dage Tanthokre Haina Fongdoklak Libasi Aranbani Haina Fongdokhe I MU High Sadisigi, Homer Chairman, Panjara Manipur, Sudagi, I Matankra, Hadarage, Hibna, Chase Zabani, Adobo, I am Sudagi, Toga, have the Haide, Iriba, Apogi, and Tajan Zariba, and Osis Dalajara, I application, Madame Zasu in Hijagimi, I always ready to help MSU for the welfare of larger student community in a point Hijagrabne, Hari Bosi, Tasanga Mapoinasu, ICM Suda Yauri, MSU Memberni, Hibaki Damakta, December Tang, Taraga, Nipanda, MSU Pisna. Aibu Karigumba Hiram Kara da Karan Nabakidamta, Auxiliary General Secretary Wariba becomes in a Taraki Baseroni, Hadi Baseroni, so Mandai, Roshinazage. Chief Secretary gi Office ta Thomjin Bayauna Khongjang Kaya Changsin Naba Wareb Lauri Haina Manipur Secretariat Service Association na Lengaki Mafamda Cheksin wa Thamlakle Manipur Secretariat ta Secretariat Assistant Oiba M Romenbo Kolkata Manipur Bhavan transfer tawkhiba yaroi haiba yauna demand Mapan Taladuna Manipur Secretariat Service Association na Changsilakiba Thabak Lepagi Khongjang ngasi nipani suraba fawa Mari Lainaba Singna Wafam Amata Fongdolaktri Haina Association ge Makaidagi Pendaba Wafam Kaya Fongdorakli Ngasisu New Secretariat Masing Yamlaba Employees Singna Khongjang Makha Chathaki Association ge President Puruzit Larik Yengbamna Paumi Singda Hai Tha Sige Mangadagi Hauduna Chatharakliba Thabak Lepagi Khongjang Hauzik Fawa Wari Sanasi Haina Fongdorakpa Laijabana Hena Kanba Khongjang Sangsinanaba Warip Nare Lengapki Loisang Singda Thabak Tauriba Khudingmak Ozadagi Hauraga Khongjang Sangsinbada Yaurakliba Asi Paliba Lengak Asi Lengakpa Ngamdraba Ama Oirabara Haina Hanki Aina Yaroidaba Mawongda Secretariat Thabak Toba Mioi Amabu Kolkata ki Manipur Bhavan da transfer Toba Haibasi Rulgi Wangmadani Kudakta order adu kakadabani Group D gi employees singi grade pay listing amaga chanipan ogidabani caretaker singi grade pay listing mariga chatruk Thabaktagi Pothakraba employees sing nauna re-engage Toba Kudakta lepkadabani Kanglong Chumna promotion process chathagadabani Hangliba Fam Sing mention gadabani retirement benefit scheme Kudakta Fanghangadabani Amadi National Pension System Janahanba Yaroi Old pension system Janahangadabani Haiba demand kaya tauduna ngasi fawba Khongjang Sangsiduna Lakli Adubu formal oina wari sanasi haina hairaktree Employees Singdi demand sing Fangriba Fawa Khongjang Handok Laroi Haina Mahangna Makata Ke
सरकार ना अजिफावदा फॉर्मली अगर वारी साना चाहे बड़े जिम्मेदार हुआ मतलब को लेती the responsibility of the government ये किसी है ना मनु observation नंबर दा कोई तो उधर लेती अगर है हम स्टेकिंग से मार्च में employees ना that may be beyond our control कुछ सरकार ये चलाई बगी मुझे तो capacity शक्ति हम बदे मतलब ना नत्रगा मतलब लांग दो पंखु इब्राहिम बगे चुम्बो कुछ नंबर लाए फाइंड तो ना Mayam, the public are suffering, the employees are suffering, teachers are suffering, everybody are suffering. Mayam pun maksud mana labor, hang labor one, nang labor sih. Masih ki sensitize orang, kerana है kerana tuna, and be carefully, so carefully, timely, bagi address orang, bagi address orang itu, lakani hai bagi hajar. Manipur Krida Laiba Bharagi Yum Amada Laiduna Yumthong Chatuna Pressure Cooker Semba Chatpa Miway Amana Masagi Chahi Taramanga Khaktamak Ngairiba Manipur Kridagi Nupi Macha Ama Kidnap Toduna Bihar the Punana Bahotna Ramba Dhar Harwa Chirai Bihar Dage Chahi Kunmapan Suraba Hansel Kumar Apokpa Amira Ray Ngasi Imphal is Women Police Station ge Kangbu Amana Guwahati Railway Station dage Faba Galoinana victim Oribe Nupi Macha Adubusu Guwahati Railway Station dage rescue Tauduna Ngasi Nungtil Pung Mariga Nifu Taba Matamda Imphal Purakre Taudoka Sigi Matangda Imphal East Women Police Station ge OC Gitanjali Nahai Hokiba September Mapan ge Ayukta victim Oribe Nupi Macha Asi Mayum dage school Chatkiba dage school Suti Matam Helaba Fawada Yumda Halaktabana Mamanabi Singh Amade School Authority da Hangluba Matamda Mahak School Lakte Hairakpadage September Tarage Ahinda victim Oiriba Imunge Miwai Singna Porombata Laiba Women Police Station da complain ama thangalake complain aduda yumfam oiraga Women Police Station na FIR ama lokhat pagalwenana nupi macha aduge khongul liba horake FIR lokhat laba matungda mobile phone location track tawbuda makhoige location adu Paltan Bazar ge Guwahati Railway Station thoklakpadage Women Police Station ge OC Gitanjali Luchingduna case asigi ayo oiriba sub inspector and memtu yauna punna mioi marige team amana Guwahati ki damak Imphal thadoke ngarang numit yungba matung pung ama khara helakpa aduwaida accused Hansel Kumar Faba Galoinana victim oiribe nupi macha adubusu Guwahati Railway Station dage kanbangam khibani haina phongdoke Mahak Kamrup Metro ge Chief Judicial Magistrate puthoklaba matung numit marini ge transit remand Lauraga Imphal da purakibani Nakalamaromda Paumi Singe Wahangi Pakum Piraduna Gitanjalina Makataraduna Hai Hauzik Faubage Oinade accused Soiriba Hansel Kumar ge statement Laudribana Atopa Kesta Chenekiba Laibra Haiba Kangbangamdre Amade case asige Matangda SP ge Ayabagi Matung inna Kari action Lokatpa Yabage Haibadusu Kanagani Hailaso Fondoke Lal Haulup Amagi active Kader ani Yamlaba demand letter Amadi IED ge Machak Kayaga Luinana Imphal West ki commando na Fagat Kre Ngasi Ayuk Imphal West ki SP ge conference hall da Pangthokpa Paumi Singa Unaba Amada Imphal West ki SP KSI Sibakantana Paumi Singda Haikibada Imphal West ki SP ki meeting Makada additional SP operation M Amarzit ki command matung inna CDO Imphal West ki OCP Achobana Luchingba team amana Singjamai Jinga Makha basketball manakta IED plan tawramba Miwai Singh Oiramba Yai Haiba Miwai Khara Leire Haiba Akaknaba Pau Ama Fangwadage Ngarang Khongman John 3 da operation ama chatagibane hairi operation aduda Khetrimayum Vogendro LICI Faba Chahi Nifumathoi Apokpa Laikidraba KSI Kunja Keshwar Singh Fagat ki police na interrogation chathabada Mahag Lalholup amage active kaderni Lisingani Tarukta Major Chaubagi Makada work Tawrakibani Haiba Kangbangam Bani Hairi Government official corporators councillor Pradhan Amadi private person Kayada demand Tauba phone Tauduna threaten Tauba Mioi Amadi Haiba Kangbangam Ke Mangwandagi digital electronic circuit Taruk mobile ahum pan card ama pen drive ama loop adugi ki letterhead iba demand letter chamaga tarama pansu fagat ke mangwandagi fagalakhiba digital electronic circuit adu singjamai chinga makada IED plan tawbuda sizinaramba aduga
chap manabani hairi mahangna haidorakpagi matung inna thangmaiban yumnam lekaidagi ahibam novin chahi nifunipan su fagatki loinana police na wahang pahong chathabada singjamai chinga bakha basketball manakta IED plant taramba aduda achobo thodang lokhiba misak amani amade tongan tongan ba sen khaibage thabak kayada chenaba misak ni hairi Jiki hairiba digital circuit si nipan sinarambani habni nipan sinarambasi UNLF ki kogi ID ki expert amana mangonda nipan sinarambani ha nipan sida taruk phange du ani amana mahakna kogi haibam nabin haida thangmai bandagi nupa amada pi haibani aduga hairiba nabin hairiba sisu koi ma koi ngarang adum arrest tawjare aduna makoi ani punna haiba bogen ketrimem bogen amasung ahibam nabin koi singjamai gi FIR number 122 close 9 2022 singjamai PS under section 307/506/34 IPC aduga 20 UAPA and 4 explosive substance ek makha da lokhathiba kesida koi ani se koi arrest tawre aduga bogen ro haiba misak asi magna tawriba activity si UNLF की letterhead sinaraga tawi adubu UNLF की sinariba miyoi-sing letterhead sidamana soi tawiba miyoi-sing si makan kayagi miyoi tungan ba miyoi kayagi letterhead si mangondagi phangi aduna mahaki matang sida koi kupna koi hojik thijeli Chandalda Mitop Miyancha Humdraga Tarukta Sasinaba Scheduled Tribe Certificate Pitoglaga Job Card Ki Kanabakaya Fanghalam Le Haina Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM Gi President Asanka Sarna Media Da Fongdokiba Wafam Singh Adu Yumfam Yaudabni Haina Jafo Bazaar Authority Na Fongdorakli Ngasi Chandalda Leba Jafo Bazaar Authority Gi Office Ta Pangthokpa Paugi Mifam Amada Authority Asigi Secretary Ke Lulu Mongsang Na Haikibada Jafo Bazaar Gi MGNRE GSK Anoba data da non-local amata yaudre mafam asida leiba maitai pangal Nepali sing fauba hana yaramba sing anoba data da amata yaude hairaduna Chandal da lisingani taretagi MGNRE GS asi haukhibani Jafo Bazaar Authority gi office ta leiriba lisingani taretagi lisingani tarani thoi faubagi Lengak na pirakpa job card sing da scheduled tribe ni haiba amata yaude makhoi Mioi Karagi custody da Lairiba job card Hufudraga Taruk da ST Thai Haibasidi Angakpani Jafo Bazaar Authority gi office ta Lairiba job card sing asidana Masagi Asingba ST Fauba Amata Thadraga Makoigi Kutta Lairiba job card ta ST Tharamba Asidi Kanana Thazilebino Haina Hangladuna ST certificate Lana Pire Haibasidi Yumfam Yaudabani Haiki Jafo Bazaar Authority na clarification khara tawjaning midi chatkhiba September tang 3 ta channel ge headquarter da NRES ta asumaina non local sing ST pirame habi matang da khitang ahoi clarification tawjaning madudi hairiba 2007 to 12 ge job card ke normal government na pirakpa asida masida ST kalam da kari su thade blank ne asida loin leire asi proof leire adudagi moina ST certificate pidna si tawe habsidi masidi jumpham yaudaba wafamni habsi ai haijaningi Kumja Lissingani Tarani Thoidage, Lissingani Tarataret Fawge, job card sing renewal toba Matamdadi Jafo Bazaar Authority Ge Manunda leadership crisis Tokpadagi SDO Chandalna Ngasi Fawba implement Todana Leribani Miyamna Jafo Bazaar Authority Ge leadership su Chahi Asigi April Kuntrada Kanbadagi SDO Nasu recognize Tawre Maramaduna Authority Asige Chairman JS Angam Analge Makhada Tabak Toduna MGNRE GS kisu housing implement taunanaba process yamna kanna tauri hairaduna MGNRE GS ki anoba data da non local amata yaudi haiki Jafo Bazaar Authority gi chairman JS Angam Analna haikibada mioi kharana charge tawrakliba wafamasi aranbani housing Jafo Bazaar Authority gi office leiriba documents sing asina sakhide Kanagumbana Chingnaba Lairagadi, Lengake, Oigera, CSO Sing Oigera, Achumba, Adu, Authority Officer Laklaga Yingba Yagani Hike.
अतोप मणिपुर चैनल दगी थोलिबा एलिगेशन पिरप्पा चांदेल डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर की अथॉरिटी ना इम्प्लीमेंट तवा नरिका की मरम सिदा आई क्लेरिफिकेशन अमरक तौजगे मयांग कोई की यावरम में शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस दा हाबलगा यावे हाइबा वाफम से जुमफम जाउदबनी हाइना ने थमजनिंगी मरमदी हौजी ट्रेवल दा जफाव बयाल की अथॉरिटी ऑफिस दा लैरिबा ट्रेवलर्सना साखीनी कनागुंबा गवर्नमेंट साइड की खंदे अतोप सीएसओ कोई की खंदे लालगा येंबियु मरम मदुना हौजी हाइरिबा जॉब कार्ड की गवर्नमेंट इशू तौरिबा इचिनाव नन लोकल दा पीरिबा मैमदी एसटी शेड्यूल ट्राइब फादे हाइबिसि आई थमजनिंगी पाउगे मरक थना देन बेब्रेगमा DS Enterprises Keshamthong na organize tawba mga suba langbal kaitil nakadori ba September gi tang taraga tagi October gi tang taraga ni thoi pawba palace compound na leiba apta kangjai bung da pangthok sarga langbal kaitil asida Manipur da leiba full khuding makki cultural item amadi store sing thongdigani mangarak suba langbal kaitil asida national amadi international gi oiba store chama hena saruk yagadori Nepal tangana pangthokpa festival amani festival asida gambling item amati yawjaroi handloom handicraft amadi disabled singi oina soul 20 khudong tawa thamjai tongan musical event rock show Manipuri matam isai loinana with the star dance competition amadi fashion event kaya su langbal kaitil ubo khungbi Please come and enjoy at langbal kaitil Please come and enjoy at langbal kaitil Break matungda makhata ba pau bizri mitai bo schedule tribe lista chalhalu haina schedule tribe demand committee of Manipur STDCM na changsilakpa khongjangge makha chatharakpa oina ngasi Imphal East ke manung channa leiba Khurai Ahongai da wakat mifum chathakre Khurai Ahongai ge club amade maira paibiga kutsamnaraga chathakiba wakat mifum aduna yelhomi oiriba mitai bu Indian constitution ge schedule tribe lista athubada chalhanaba Manipur lengak na honagadabani haina taksin ke STDCM ge youth wing ge convener na mairakpa edition paumi singda phongdokhibada changsil leba democratic oiba wakat khongjang asi October ge thakai fawba chathakigani masi fawbada karigumba lengak ke maikaidage singthaningai oiba pakhuma mata phangdaba taragadi hena akanba ban natraga general strike ki khongjang changsinna ba sem saduna leire haike masigumba democratic government namo oibagi democratic movement sida tabi daba haibase phai dai bukti bine duna koina October gi tha ta khai si mutung tarak kodadi koina ban natragna general strike natragna koina tongan ba hena kan makhal gi khongjang jing che mase koi section lakani koi gi furup asina Indian constitution gi schedule tribe list yaw ba haibase masina furup asi hingna ba gi abat ngai raba lambi si odiro bine duna si go miyamna koina tanjari ba demand si अथु मतमदा मसे थबक ओइना थबक तो अथो नबगी पाइखत थबक सि पाइखत बिननबा मणिपुर गवर्नमेंट की मफम दखै अपील तौजरी Manipur da hauzik chanariba ILP ge chana kanglon singi matangda khana nainabage mifam ama ngasi Bishnupur district ke Yangoi Ningthau community hall da pangthokre thoramadu da Fulindro Konsam Ampal ge president and Thabalaima Anul ge president El Pramona Marueba Miwei Oina Sarugya ke thoramadu da JCILPS ke co-convener W second na hai Mapal dege haibade Burma dege Thailand dege India manung oiragana Bihar dege Assam dege atai mafum kaya dege lakliba mitop miyan sing asi aikhoige mi lakuntra muk leiriba sige marakta karamna amade kaya yamna leiribanu khangnana ba population commission ama lingba mathau tai haike mahaki warol adu Pulindro Konsamna ILP ge base year ase khara ngankhatna ohelaga yelhomi singi khudong chaba khara hena pinanabage apamba phongdokladuna mitop sing Manipur da khunda laita duna laisiliba si base year semdoklaga khara safagani haike mana makha tana haikibada Manipur da ILP chanarabasu nongma
कांगदना लाकलिबा सिनमी मयाम असे निंगथीना कांगलोन चुमना पासिंग मतम हेलब्रा हेंड्रिबरा हाइबा टोइना चेक तौबा मथौ ताई हाइके तौबुल मयाई लेकाई वार्ड नंबर 2 के मेंबर के था तरा तरेट की ऑनोरेरियम ओइगदबा लुपा लिसिंग यांखैमाथोई मसा ताकलमदना सोई सादुना लौथोखरे अमसुंग पंचायत की था मंगा के ऑनोरेरियम लुपा लाख अमगा लिसिंग निफु अमसु प्रधान की सोई सारग लौथोखरे हाइना मेंबर ओइबा थोकचोम जीवन मसाना फोंदोखरे वाफम मसिंग असि प्रेस क्लब ता पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी महाकी मतुंग इना जनवरी दगी अप्रैल था फाउगी ऑनोरेरियम फंगदबगे मरम थिगलुबदा वीडियो नंबोलगी अनोबा अकाउंटेंट ना हौखिबा इंग्लिशिंग अनि कुनमाथोगी मे 19 दा तौबुल ग्राम पंचायत की उप प्रधान थौदाम गोपालना वेरीफाइड तौरगा था 13 की ऑनोरेरियम लौथोखिबगे APR अमा पुथोरखे हाइरे अमदे वीडियो नंबोल ऑफिस की मतुंग इन्ना हाइरिबा ऑनोरेरियम असी तौबुल ग्राम पंचायत के प्रधान के मकुबोक थोकचोम बिरा अमदे उप प्रधान थौदाम गोपाल अनिना पुखी हाइबा खंगबा ngमखिबने हाइरे महागना मखा तारदुना तौबुल ग्राम पंचायत के प्रधान के मकुबोक थोकचोम बिरा प्रधान के नॉमिनी नि हाइदुना पंचायत के था मंगा के ऑनोरेरियम लुपा लाख अमा का लिसिंग निफु असी सोई तौदुना लौथोक लंबगे APR अमसु लैरंखी इलेक्टेड पर्सन अमदी ऑनोरेरियम मसा खंगदना सोई सादुना लौथोकपा असिदा वीडियो नंबोलना येंसिनद्रिबा करिगिनो प्रधान नॉमिनी हाइबा फम अमा लैबरा हाइना हंगलदुना चेनरिबा मियोय सिंगी मथक्ता आइनगी ओइबा एक्शन लौखटनबा अपील तौकी मसिगी मतंगदा SP विजिलेंस अमदी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दा कंप्लेन तौखिबा लैरबसु हौजिक फावा एक्शन अमता लौखटपिदबना असि लाइबक थीबनी हाइरदुना मरी लेनबा अथॉरिटी अमदे चीफ मिनिस्टर ना येंसिन बिननबसु अपील तौखी थेंखांग के आदा वीडियो नंबर के ऑफिस 2018 की जनवरी टू अप्रैल फाउगी था मरी की ऑनरेरियम फंगदना लागली हारिबा पैसा सिगी मतंगदा हाना वीडियो ऑफिस चला कांदा थाथा देकी एपियादा सोई तौरमगा पैसा लौथोखी बजे तंग जेमुसी हाइना हाइबा कांदा कोई पुलप संग जेमिनबा कांदा हाइबि सुमबगा लेरमने अदा हाइबा पैसा से कनाना कमाय तो कायबनो सिगी पैसा से नोई मेंबर तै दी फंगनरब्रा हाइना हंग मतम मेंबर तैना आइजु फंगदरी ना लोइना हाइबा एपीआर से दा अखोइगी तौबुल की उप प्रधान गोपाल सिंगाना वेरीफाइड तौरगा था 13 की ऑनरेरियम 51,000 से मकोइना काइथोखिबगी CSE हाब थेंगनजरे ओल मयाई लंबी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट TH प्रेमचंद्रना मयाई लंबी दा चेलिबा ऑटो अमदी मैजिक सिंह असी वाबगाई की बस पार्किंग मथकलोमदा पुखलकपना मरम ओइरगा अवाबा नंगले हाइना फोंदोखरे वाफम सिंह असी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी महागदा हाइबदा वाबगाई की बस पार्किंग असी हाना वाहेंगबम लेकाई लाइरेंबी ममांगदा लैरंबा अदु थुगाइरगा वाहेंगबम लेकाई क्रिमेटोरियम मपादा पुखलकपना मखादा खामहौरिबा ऑटो अमदी मैजिक सिंह सीबा हौरे पैसेंजर सिंगना बसना लोइना पुरगा मिनिट 10 खुदिंगी सर्विस तौबा होरकपना ऑटो अमदी मैजिक थौरगा इमुंग पुजरिबा मियोय सिंगदा चाउना अवाबा पीरे मरम असिना हाइरिबा बस पार्किंग असी हानगी मफमदा अमुक ओहेननबा हाइना महागना मरी लेनबा सिंगदा तक्सिनख्रे
तसेंना हरकान अखोगी मसीदगिना था अहुम ममांगदगी एमआई मखादा ओबगा सियल बबसी सिना वांग का नरमदी ममांग द पार्किंग तोरमबदगी वांग का मथक किमिद्रुन मनाक्ता बस की पार्किंग स्लोदसी पुखत खिबदगी खारमदा मयालंबी सियलबा मैजिक ऑक्टो हाइबो गाड़ी मखल सिंगसी नोंगी सिथरपा असुक सांग मतम अखोगी कोरोना की मतमदगी असुक सैथेंग कया की मतुंग अमुसु हन्ना अखोगी बस सिना मथक पुखत खरगा मनिंग द लेहोरी ब इमुन चात्रुक यांखै की इमुन जिदा असुकी मति अवाबदु ओइरे हुजिक्सी अदुना लोइना अखोगी लोन द लौरुबा गाड़ी मैजिक सिंग अखोगी टाटा मोटर्स नोंगी अखोगी बैंक की लोन थीदबगी फागलपा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की यारीपोक खोइरोम मथक लेकाइदा इंडस्ट्रियल एस्टेट की प्लाईवुड फैक्ट्री अमदी सोमिल चलाइरिबा सिंगदा अयेट अपन पीबा यानिंगदे हाइदुना यारीपोक खोइरोम मथक लेकाइ मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉलदा मियामगी मिफम पांगथोक्तुना खोंजंग जंगसिनख्रे यारीपोक खोइरोम के क्लब सिंग YDC KYWO युडो NNP लाई कमिटी अमसुंग खोइरोम मैरा पाइबिना पुन्ना सिंदुना ngarang nongthil pangthokiba मियाम की मिफम अमदे खोंजंग अदुदा लाई कमिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी तेलेम बुदीना हाइकेबदा लंबी उफुल हौदुना फत्रिबा से प्लाईवुड फैक्ट्री अमदे सोमिल मपुसिंगना सेमजिनबा इंडस्ट्री असिदा मखोल यामना हौरिबा सिंग असे कोखननबा साइलेंट जनरेटर सिजनबा फैक्ट्री सिंग असिदा मैखु थोकलिबा असिसु सेमदोकपा नुंगथल पुंग तरुका मिनिट कुंथ्रादगी अयुक पुंग तरुक फावगे नुमिदांगी मतमदा मी तुम्नबा मतम असिदा फैक्ट्री सिंग थबक लेफनबा अयोग पुंग तरेतगे नुंगथल पुंग तरुक फावा फैक्ट्री सिंगना थबक सुहनबा फैक्ट्री सिंग असिगे सिनमी सिंगसु अनकपदगी चादा यांखै ओहनबा हाइबा वारेप सिंग लौरे हाइरदुना कनागुंबना वारेप सिंग असिदा अयेटपा अथिंगबा पिरकलबदे खोइरम खुंगंगदा लेरिबा क्लब मैरा पाइबी अमदे CSO सिंगा तानरगा पुन्ना थेंगनामिननबा हाइनसु लेबनरे हाइके District Election Officer Imphal East District na sinduna nongmagi oiba orientation program on voter enrollment for eligible youths come linking of Aadhaar number for already enrolled LGBT and PWDs in electoral roll thoram ngasi Imphal East DC office complex leiba Panchayat Bhavan hall da pangthokre thoram aduga mari lenana Imphal East District ki DC Khumanthem Daina na hai ngasi gi thoram asi pangthokpa asina third gender category PWD category da change tahodaba enroll tahodaba miyoi sing aduda semdok nabage khudong chaba pigani thazai handak pangthokhiba mikhal dasu miyoi listing aniga chamapan rom PWD category da chalhanke makhoida vote thadaba matamda wheelchair pickup drop amadi postal ballot ki khudong chaba sing fanghanke third gender gi oinasu mikhal da saruk yahanba ngamke masida makhatana wadhauriba kaya semdoknanaba amadi kari taugani haibasing thauram sida khanghanaba thauram adu pangthokpani haike Nata Sangeet Academy and Research Center ge kunmapan lak suba mapok kumonga mari lenena tha ama chupna chatharakpa workshop cum production on dhup kirtan sanaton sanga thauram ngasi ya school police lenda leiba Kalimai Mandir da loisinbage thauram pangthokre thauram aduda athoiba mitunglen oikiba Directorate of Art and Culture ge Program Deputy Director Gurumayum Dharmadas na hai Sankirtan asi UNESCO ge list yaukre Sankirtan ki masak matau asi malem pumbada khangnarabani adubu ngasi chanariba mawong asiga manadabage fibam da leire maramdi chahi kunlom gi mamangda leiramba Sankirtan aduga ngasi gi mawong asiga khenare Bhaboka Lainariba Mari Thogalon Chatnabi Kaya Kenare Nat Sankirtan asi commercial oiba mawongda puthorakpa asi laibak thibani aduna lairam liba Chatnabi Kaya asi ngakna chatnanaba honaminasi haike Thauramada Ningthauzam Angang Yaima Singh Ningsing Mana Saugaizam Thanil da Khutsinake Sigi from Sida Azana Simbirakna Hope
कीर्तन मखल अखोगी गोविंद जी की लोशनदा सीजन 9 ना सही मुता मुक्तन धो की निमित खरनी कीर्तन तौदना तौजेबिस नतना तो मफम द धो कीर्तन हुजी याम कन्ना तौबा उदे सुन याम सिदरक्लिबा आफोम सिंगी भक्ति की और कीर्तन की मखल सिंग जुमनुदा धोक सो अमन हाइने थमजगे मसिबु खर कलौने बिनमुता सिंग नत्त संगीत अकादमी रिसर्च सेंटर ना थामगी और वर्कशॉप तौबिदना मसागी खक्त खनब तौदना मथौद थवाई यावगी दमक ओजा मरी लायंस क्लब इम्फाल ना इकाई खुमनब उठ्रे संगाई प्रौद लेबा लायंस सर्विस सेंटर दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा मणिपुर कॉलेज दा प्रिंसिपल ओइरंबा सनसम मेघचंद्र युमनाम खुनौ हाई स्कूल दा हेडमास्टर ओइरंबा थौनावजम मंगलेम्बा खोंगामपाट प्राइमरी स्कूल दा हेड मिस्ट्रेस ओइरंबा कॉन्सम लोइडांग अमदी रीजनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर दा फैकल्टी स्टाफ ओइरंबा वांगखेम बसंती दा लायंस क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर पी ब्रजमनीना अचंब खुदोल अमसुंग साइटेशन सु खुत्सिनके लोइनना इकाई खुमनके लोइनना ngasi संगाई प्रौदा लेबा लायंस आई हॉस्पिटल दा मीट की ओपीडी सु अमुक हन्ना हांगबगा इरोइनना डॉक्टर एल चावबना मियोय कुंतरुक्ता आई चेकअप सु पांगथोखी अमदे लेमना हिदाक लांगथक सु यंथोखी लायंस क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रजमनीना मिट तांगबा अमदे मिट की अतई लाइना कयादगे ngakthonaba site for all haiba hiramda paikhalakliba project ke wafam paladuna tha khudingi ani amadi marisuba nomaizing numit ke ayuk pung tara dege numit yungba pung tara ni thoi fawa lions eye hospital da lions club imphal gi IOPT da mit ki anaba sing yengnaba piriba asigi khudong chaba sing lahonana basu Dr. Brazamininia phongdokhi Chief Minister N. Biren amasung SP Thobal Jogesh Chandra ge team bu thagatpa phongdorak pagaloinana makhataba thabak singsu pakhat piu haina Singa Ideal Club Vyaripok ki President MD Helimna Khudiek piduna thadorakpa cherol amada lainga ke pungning chingchilakli cherol aduna makhatana hai thasige mapan ge numidang pung mapan ga makhairom tabada Yaripok Singa da ge drug ka konna fare haiba Manipur ge E Pausingda Yarakliba MD Jalaluddin Elais Jala Chahi Yankaitaruk Apokpa Alha Salaudin Asi Yaripok Singada Tangdu Laitana Leiba Misagnate Mahak Andro Assembly Constituency da Laiduna Constituency Aduda General Election Lepkiba ex candidate ni Mahangna election da Maichiraba Matungda drug case amaga Mari Lenana Matam Sangna jail da Lairuraba Matungda Amuk Yaripok Singada Lairakpani Mahakna Singa Kungang Asida Lairaklaba Matung Mahaki Kungbu Semgatuna Singa Kungang Asida Amuk drugs lalon bagi Tabak Jat Haurakibani Hairi Asigumba anti-social oiba MD Jalaluddin Bu Chief Minister N. Biren gi War on Drugs ki Makhada SP Thobal gi Lamjing Makhada Thobal Police CDO Tarataruk Suba Assam Rifles Women Police ke team na fagat kiba asida Singa Kungang ge miyam ge mahut sinduna mari lenaba khudingmakpu Singa Ideal Club na thagatpa phongdokchari hari Miss Manipur Organizing Committee ge meeting makhada Heli Amadi Sonia na mapung oiba thaudang lauduna Chahi asigi oina contestant Kunmarina Saruk Yaduna Pangtokhiba Sakhenbi Changdamnabada Manasa Devi Sapamna Miss Manipur listing ani kunithoi mingtho lokre Trade and Expo Center Lamboi Khongnang Khongda ge ngarang Pangtokhiba Sakhenbi Changdamnabage Tauramda Tongan ba Lupki Imasing Yauna Maira Chukhatuna Amade contestant Singna Natki Fizol Setuna Himinashi Ekoi Haiba Isai Saktuna Tauramadu Haudoki Changdam Nabaduda TG Girls Higher Secondary School da Tamlibe Kwakathel dage Manasa Devi Sapamna Miss Manipur listing ani kunithoige mingthol lauke first runner of the Ukrol dage Kongsang Thai P Hure amade second runner up the Kamjong district dage Philayung Jajona take Miss Manipur listing ani kunithoi tarakhibada lupa lakh ama memento amade gift hamper first runner of the lupa listing Marifu Memento amade gift hamper amade second runner up the lupa listing humfuga memento amade gift hamper manayauri Changdamnaba aduda DM College of Teachers Education ke Assistant Professor Konika Kurizam Director Designer Robert Naurem Sucheta Arambam amade
Richana Kuman Thepna Jury Singh Oiki Thawramadugi Special Guest Social Welfare Minister Haikam Dingo Manipur Police ki DGP P Dongelna Oiki next year Honestly speaking, I expected although I tried my best. I always give my best every day. And now I won this title and I'm feeling so great. Peasant kisi tar paramna I long ahead way amalay yam sang lambi am lay adugi lambi do I phasana peasant ki do ino chachage na khalle sana na sa thazawo thazaragadi no so yen tobangam gani aduga no tawin khalaba thabak to adu no mai pakna bhona gada bani aduga distract tawgano hozik social media influence me am tawbani so don't distract aduga just focus on your path. Council of Higher Secondary Education Manipur na Sindona Technique of Paper Setting and Evaluation Haiba Hiramda Numit Humnigi Oiba Workshop Ama Johnston Higher Secondary School da Haudokre Ngasigi Thawram Aduda Education SK Director L Nandakumar Council ge Chairman Dr. C.S. Sarat Secretary C.H. Birain Johnston Higher Secondary School ge Principal K.H. Kulachandra na Sarugyaki Thawram Aduga Mari Lainana Education SK Director L Nandakumar Nahai National Education Policy Laklaba Matungda Evaluation ge Pattern asi ahongba khara lakani adubu policy asi Yawraktriba Fawudi Hauzik Leriba Curriculum Framework ke matung inna evaluation aduki matik maru oi masina oza singna class ta takleba lyric adu angang singna kadai fawa khanglabage haibaduge information ama khangba ngamgadawribani workshop asina nauna lecture oidiba oza singdade amuka hena kanagani haina phongdokhe Kangla Acupressure Alternative Therapy Treatment Research and Training Center KTTRTC na Sinduna Dr. Takhel Mayum Razen Ayangba Advisor Old Age Home Bu Okpage Amade Ima Singda Langban Kudol Tambage Thawram Ama Ngasi Langjing Achauba Community Hall da Pangthokre Thawram aduda Patsoi Jila Parisat ke member Laurembam Langlen Leima Old Age Home Langjing Achaubage Advisor RK Maipaksana Langjing Gram Panchayat ke Pradhan Mongjam Roman Ward Member Thaudam Thamacha Patsoi Gram Panchayat ke Ward Member Wahingbam Lili na Chingbana Maroiba Miyoi Singh Oina Saruk Yakhe Thawram aduda KAATTRTC ge President Gita Konthauzamna Fongdokhibada KAATTRTC ge Makhada Linkhalliba Old Age Home Asida Dr. Takhel Mayum Rajena Achoba Thodang Lobibagi Damag Mahakpu Ikai Khumnaba Oina Taramna Okchabane Amade Langban Thana Lakpada Home Asida Leiriba Ima Singbu Chahi Khudingi Chaklena Maga Loinana Khudol Tamjaduna Lakpage Saruk Ama Oina Thawram Adu Pangthokpani Haina Fongdokhe Kakching School Lising Amaga Chamapan Marifu Mari Metric Batch ke Mahiroi Singna Ngasi Kakching ge Ipa Ipu Singna Hana Khudaramba Sengmai Turel gi Hek Tainaba Leiba Kera Chingda Layoi Kraba Ipa Ipu Singduge Mafomda Ngamzaba Hai Leikatuna Thongni Zakre Chahi Lesang Sitna Lup Asina Chatharakpa Langban Haisoi Katpage Thawramga Mari Lenana Lup Asigi President N Munal Mitaina Haikibada Lup Asina Tha Ama Thabak Ama Haiba Pandamda Tha Khudingi Khunai Oiba Issue Kaya Yauna Thabak Amamam Tauduna Lakli and Munalna Makhatana Haikibada Matamamada Manipurda Hai Makhal Kaya Marangkaina Fanglami Amade Hai Sing Adubu Ipa Ipu Singi Langban Haisui Katpada Seasonaremi Adubu Ngasidi Hairiba Hai Makhal Sing Asi Manipurgi Laimaidagi Ayambana Mankiduna Marangkaina Funkidre Amadi Mapandege Pusilakpa Hai Singna Langban Haishoige Mahut Sinkre Maramasina Langban Haisoi Thana Lakpada Aikoina Aikoige Layoi Kraba Ipa Ipu Singdubo Ningsingbada Natana Mankhigadraba Aikoigi Atangba Hai Makal Singsu Thazilasi Amadi Aikoige Environment Pusu Kalasi Haina and Munalna Apil Toki
Assam Rifles की नोने बटालियन ना 22 सेक्टर Assam Rifles मखादा Assam Rifles East की इंस्पेक्टर जनरल ना सिंधुना सिक्योरिटी मीट अमा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की COB कोटलैंड गा थंगनना लैबा वाइटू खुलेंदा मफम अदुगे खुंजा सिंगा इंगतप्पा अमदे नुंगसिनबगे मरी थंबा ngamnanaba pandamda pangthokre ngasigi meeting adu village chief village authorities youth clubs ke president camps of Central Armed Police Forces deploy ge officer in charge construction companies ki head representatives civil society organization kuki inpi ge representative singchu sarugya ke Haukiba pung kunmarida Manipurda nauna COVID positive oiba mioi manga thengnakre asiba amata yaukidre hariba matam asida laina asina narubadagi mioi ani fagalakpagi chang chada maudra nipan dasmik mari manga yaure state asida housing active case kulhumdoi leri Manipur State League की हेक मथंगदा ख्वाइदगी चावा टूर्नामेंट अमा ओइरिबा अनिसुबा अम्फा कप लिसिंग अनि कुनिथोय ngasi artificial turf lamdongda हौदोखरे टूर्नामेंट अदु हौदोकपदा खेत्रगांव एसी के एमएलए शेख नरुल हाशन सु सरुक याखी टूर्नामेंट अदु हौदोकलदुना अम्फा के प्रेसिडेंट एम रतन कुमार ना हाई टूर्नामेंट असिगे स्पॉन्सर एमएलए ओइरिबा शेख नरुल हाशन के अपोकपा शेख बाबूमचा चैरिटेबल ट्रस्ट के मिंगदा कटपीरकपनी ख्वाइदगी नुंगाइबदे मणिपुर के सानरोय सिंगना ngasi इंडिया के रिप्रेजेंट तौबदा मणिपुर ना इंडिया के तंखाई अमदे सरुक यारी पुमनमक असी इंडिया ना खंगबिदुना मणिपुर बो स्पोर्ट ता अवांग बथाकता इकाई खुमनरी हाइके ngasi हौदोकपगे मैच ता KSC अमदे KYVO क्लब अनि सानखिबदा KSC ना KYVO बु मरी अनिदा माइथि बपिखे ओपनिंग में से कोई सेकंड अम्फा कप मसीगी डोनर स्पॉन्सर सिना शेख बाबू मसा ना कोई खेत्रगांव कंस्टिट्यूशन की तारीबा एमएलए माय फादर मधो असी टीम सिटी बनाने ngasi Jiribam Higher Secondary School Playground da Old Jiribam Sports Association asinduna Taranipan Suba Chandam Inunganbi Memorial Mini Boys Under 13 Football Tournament Lisingani Kunitoy Old Jiribam Sport Association ki President M Prazakanta na hudokre Tournament ke ahanba match ta PYC amade Young Sinlung Club anina sanake Young Sinlung Club na PYC bu goal ani amada maiti bapike Hayeng Oriental Club amade Jiri FA sanagane Tournament asida punna team tarukna saruk yare Tournament asi Dibong da leiba Chandam Birena mahake machanupi ge mingda katpa tournament ne District Football Association Moirangna Sinduna Kwakta Public Ground da Chathariba 3rd L Kirani Memorial First Division District Football League ke ngasi sana kibada PYDA na nasabo goal ani amada maitiba piduna maipakre Moreda numit taruk nigi Moreda Numitarungi Chupna Chatharakpa Inter School Sports Meet Lisingani Kunitoy ngasi loisinkre Tengnopal District More Block ke Ward number 3 da leiba Galnam Lantual Ground da Cookie Students Organization More Block na More gi akoibada leiriba school tara marina sarugyaduna makhal mathel gi sana khotnaba Changdamnaba Sinduna tha asigi taretagi hauduna Chatharakpa Inter School Sports Meet Lisingani Kunitoy ngasi athoi ehen Taraba Singda Mana Matum Kaya Piduna Loisinkre Loisinbeki Thoramadуда Lukhosai Jau Hanagi ADC Chairman Thangboy Longdem President KSO Tengnopal District O Anand OC More Police Loinana CSO Ge Mahut Singh Amade School Ge Mihut Singh na Sarugyake
लोइशिनबगी थौरमदा फुटबॉल एग्जीबिशन मैच समा केएसओ मोरे एग्जीक्यूटिव वर्सेस गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंचार्ज टीचर सिंगी मरक्ता सानकी ओवरऑल टीम चैंपियन नेताजी मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल ना ताखी लोइनना स्कूल असिना लाकदौरिबा सुब्रतो मुखर्जी कप्ता तेंगनौपल डिस्ट्रिक्ट के महुत सिंधुना सरुक यारगनी लोइशिलपदा मरोय बाव मुखना नागपाक तानरबा एमसुगी कांगलुप अनिगी मरक्ता पुलिस का मुकनबा यावना उंखटनबा हेंगलकले चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस थोमजन बयावना मखा ताबा खोंजंग कया संगसिननबा वारेब लौरे हाइना मणिपुर सेक्रेटरीट सर्विस एसोसिएशन चेकचिनवा थमख्रे चही सुद्रिबा नुपी मचा अमा फादुना बिहार पुनब होनरंबा अमा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन दगे फादुना नुपी मचा अदु कंख्रे इम्फाल दा पुरख्रे सिंगजमई चिंगा मखादा आईडी थमजिलंबदा चेनबनी हाइबा लालहुलुप अमगे मियोय अनि यामलब डिमांड लेटर अमदी आईडी गे मचाका लोइनना फारे चांदल दा मिटोपता एससी सर्टिफिकेट पिथोक लगा जॉब कार्ड पाइहलम ले हाइबा युफम याउदबनी हाइना जाफौ बाजार अथॉरिटी ना फोंदोरकली अमदे हौखिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुर दा नौना कोविड पॉजिटिव होइबा मियोय मंगा थेंगनख्रे अनि फगतख्रे लैखिदबा अमता याउखिद्रे पोनी टीवी ने संदोक चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउमिद इंग ताब्रिफ सिंगु का नबया थंगनिजरी पिनाबिरसी